Kenela Moea wa divo. Vuvuzela. Vulavula. Velocity. Valentine. Vele. Mfethu ka divi wa re vujisa. Ere go qoqela. So ke ntle ke ba ya ho thena ka dikhukhwane ngashapa mfiti tsa ka tse buhlana. Wa ntseba he wena. Jwale hantse ke kutela moko ke o fihla o feta. Aba ka o fela se khisha moko ke bona se ka sha moko nkuto bana tlo fosa hela ene ya. Buta pele ka mekoko a khutlela man divi man. Oho, ke ne ke ya ba qeta o ya ba ke a vaya ke a photoshooting. Ha ke le photoshooting da ka o fitla o fitla ntate star. Even do it hard. Ka fitla wa tseba ke jwale re kenya mabele fashion. Ha fitla ang switches. Au switchisa. Ha re qeta mona ke a re mona ga vaya. Re re dionda ho mepusile. All of line ka Vodabucks mfana. Mosotho wa haeso dial *142# o ngodisetse Vodabucks reka airtime o be monyetleng wa ho hapa voucher ya Vodacom o ka hapa dinku o ka boela wa hapa iPhone 16 kapa iPhone 16 Pro Max le tse ding tse ngata kapa o ka boela wa sebedisa dintlha tseno tsa hao tsa Vodabucks ho bapala Vodabucks le ho reka dibundle tsa hao. So ha re qeta ka interview ra ke fitla re itsamela re ikela lunch nda le star. Ha re fitla lunch nda se re kopana le bokotse le boswindi. Ai so le monate ndata ke re star ona sa switches. He mona hey. Ke eng jwala o tsile taba ka utia o ntse o itse o batla o kwa setoro sa He ntate ntse ke sheba phone ya ka mona ke batla o kenela Vodabucks lena ke reke moya ka Moea go Vodabucks dial *142# o switch le wena. Vodacom Lesotho, Lesotho's best network. Dia 50-50 but loyalty we keep it 100.